Welcome, ladies and gentlemen, to Deb3 TV. This is your number one soccer podcast in the land. Pass and Move is the name of the show. Proudly brought to you by Prascol Electrical and Solar Energies. And also powered by a Lucky Bets. If you're feeling lucky, you know what to do. Just head to luckybets.co.zw. You'll see all promos there and it will lead you to a link where you can kindly register. And remember, you have to be 18 years old. Please, asifuna umfana omncane esubona utofotofoza uzufuna ukubheja. Today on the show, I've got football royalty. I will say that again. Today on the show, I've got football royalty, Mbonano Zwile. She's been around. She has played for the biggest soccer team in the land, the team that is turning 100 years, a century. That's Highlanders. It doesn't need any mention. It's Highlanders Football Club. She's been with the national team, the Mighty Warriors, a couple of times. She has got a few caps here and there. That's why I say she's football royalty. Today in the building, I've got Usiswa Mina Imbiza, Umakhoza, Uzazicho yena. Siswam omunye kule nyaka ya trender wazwakala sithi bathi mbana Umakhoza wathi yemi. Ngamafitshane nje uzitsho ababukeli nje in brief bebe wazi ukuthi e-studio mphethu banqamba bathi I've got football royalty kumele bezwe bebona. Okay. Salibonani balaleli, salibonani. Lapha lihlangana lo sis ngusithandile Khoza lo. The former footballer. Yeah. Sihla waqalisa enye indawo. Kulo umbuzo uthi football legend the former footballer. Which one are you? Uyangena ku legend or wena former footballer? No, mina ngiyangena kuma legends. Thank you. Ngena kuma legends. Ngoba manje sengidi legend. Proper. Then I was a footballer, now I'm a legend. Thank you very much for clarifying that. Kule ndaba esike sayikhuluma singa ama-camera bengakalayithi lapha abafana be-Deb3 Media bathe bengasebelayithi into zabo ngathi indaba le mana nihle ngiqalise ngayo. I-CAF ithi khathesi because currently you are the assistant coach we-Highlanders Royals. Yes. I-CAF isifaka umthetho yokuthi omama bebe yibo oba ngo-head coach. Yes. Uyibona njani indaba le? Mina ngibona umbono omuhle kakhulu, ukuthuthukisa umuntu wesimama eBoreni. Hanjo evele then before belingaqhakathekanga bonke abantu nje just ku community if kwakuzwakala ukuthiwa udlala ibhola kwakulama meets ayiphuma nje outside ukuthi kasozazala sozathini but then sinanku sikhona singomama for now. Subamba indaba ezinkulu kakhulu. So uhappy okokuqala ngokuthi i-CAF ithi omama bebe yibo abaqeqeshi kakhulu because omama abaningi silawa ama certificates bese waholdile siwafake ngaphansi kwemqamelo. For now sesiwathwela o-CAF like me I did CAF C. Nah, that's nice. It's a CAF C holders. Now I have to ukuthi sokufuze ukuthi lami ngikhanye ukuthi khathesi umqeqeshi omkhulu. Ngqeqesha iqembu elikhulu ngqeqesha ngaphi la ngapha can move siye ngaphi even outside the country if opportunities evule CAF C uyakuvumela ukuthi ube ngo-head coach. Yes, uyakuvumela ukuthi currently umu-assistant emuntwini ongubaba. So umthetho lo we-CAF uhambisana la ukuthi ngcono baba kube yiba baba ngo-assistant lina kumama lizibambele intambo ngoba ungakhayela eBoreni labo baba because kumele kufanane eBoreni labo baba omama asibaboni bexokozela kakhulu but kibo mama baba bafuna uxokozela. Umthetho weCAF lo mina ngisupporta kakhulu branch uthi wona head coach ufuze abe ngumama
the first assistant abe ngumama futhi. Then umuntu ongubaba sengaba ngu-second assistant. Kube nguyele imthuma amakhona. Sibe nguye simsethisa amakhona eGrand. Unlike now thina ithi setha amakhona. But into ingeyenu. Into ingeyethu. Uyabona sometimes siyabe siku same level kuma certificates but I think abadala kumbe the community babevala umuntu ongubaba bethu bakulesibindi bengazuthi lathi silasi isibindi. Thank you so much for touching that. Asiqalise ukuqaliseni umuntu ongamaziyo uSithandazile Khoza uthi ungubani, ukhulele ngaphi, uzalwa ngubani? Okay, as I said before, uthi mina nguSithandile Khoza. I came from a football family. Sizabantu Khoza is my brother. Waliqambile. Yeah. Ngizawubuza omnye umbuzo phambili. All right, he's my brother. He's the one who inspired me to play football. He was always behind me every day. I do remember ngisase school or playing his school soccer. He bought me a soccer boots as ahambe kuma under 17 Aberdeen, Scotland. Wabe imphathele shooter. That's the first boot I wore ngesikhathi ngidlala ibhola. Ngisase primary but akadlala professional. That thing inspired me, even my father. He was a very supportive father. My mother, though my mother was a Seventh-day Adventist, but ubaba wami, may his soul rest in peace. Why supporta kakhulu ukuthi manje ebhoreni we playing in community. No, dala ibhora la kaThesi la kudala ichile. Sasidlala kuma communities thina singamankazana kuma league. Ubaba waye lokuthatha isitulo sakhe azombukela. Khona uthatha udonkana wakhe ukhona udonkana avuye ambukele. Manje aqeda umbukela esechele yami yabila enyaweni zakhe. Aqeda umbukela go back home. I got a support enkulu kakhulu from my father. Primary ufunda ngaphi? Primary ngafunda eBabambeni primary. And then secondary I went to Cholocho High. Okay. So eBabambeni elamankazana bese kunini khonapho? Then kwakungela bhora lamankazana. Mina I started my primary level at eBabambeni primary school in 1988. Akula bhora lamankazana. Then you know ngalikhula as a family. Umama wathola umuzi, went to rural areas eCholocho lapho sayakha khona. Then I was in grade 5. I did grade 5 at eCholocho Mashutula primary school. Grade 5, grade 6, grade 7. Then form 1 I went to Cholocho High. Form 1, Form 2. I think then babami school fees sasesisala. I transferred from Cholocho High School. I went to Dinyane High School. It was a supporting school then. Okay. Then I went to Form 3. Then Form 4 I came to Phumula High School. That's where I finished my O-level. So from primary Cholocho High Dinyane akula bhora lamankazana. Hayi. But uthando. Ibhora lamankazana ngilidlale ePhumula High. Oh. Yeah. ePhumula esephumula ngolapha endlale khona. So ususuka eDinyana ubuya ePhumula eDinyana akula bhora lamankazana. Then kwakungila. You know Cholocho. You know Cholocho. Cala inkazana bhora hayi. So uyabona into edlala ngisho le babukeli ukuthi you'll find ukuthi kule talent eliningi blind uma rural areas. But those opportunities akula awakho ama opportunities. Wona usuke eCholocho uthando lwebhora likhona umdala ngikhaya konke bakusupport. Usufike ePhumula ufika ibhora labankazana likhona. Then mina yazi ngandlala ku streetini kwabana. So awuze ukethusa ukuthi wawukhama esikole lesibhora labo mama likhona but lapha embuya khona alikho vele lami ngafika ngamangala ukuthi how come ibhlawayo I think ukuthi kuchiyene ibhlawayo le rural areas kuchiyene then lapha semfike lapha ke lapha mina ngifuna khona ngikho usemalayithini ngikho uthiwa sengisemalayithini. That's lovely. Uke wabamba enye indaba siqalisa estigma usufika umphakathi back then abantu abakazwisisa umuntu ongumama uyadlala ibhora.
but wena udlala ibhola ngikhaba kusupport emphakathini ufila njani nxa udlala ibhola usizwa abantu besithi umuntu ongumama uyadlala njani ibhola akasoze bengumama kase all those things abantu abazikhuluma emphakathini into ezikhulunywa emphakathini azimphathi mina njengomuntu ongumama nje njengomuntu wesport ofuna ukuthi ngayi ibhola labo mama liyaphakama liphezulu but for now la laphana kuqala kusadlala thina ngona ngisho le difference then I understand sometimes abanye omama they sometimes bayabukela ibhola then back then akwali kulesinye stigma esingayenziyo bra kwawuphatha njani esikhathi and mina wena ibhola belithanda ngikhaba kusupport and ubhudas isikhulumile nzathi sengibubuza umbuzo okabhudas but khathi singisasengawe ngoba namhla singawe alright yeah wena ukuphatha njani ufila uzizwa njani nxa umphakathi ukhuluma lezo zinto ngaleso sikhathi wena ibhola kuyinto oyithandayo and kuyinto ofisa ukuthi lawe uqhubekele phambili ngayo mina into le yayingamphathi kahle yenzisa ubuhlungu but njengomntwana akulanto engayenza mina kwami ngangikwenza kunge-encourage abanye abaseceleni abafisayo labo ukudlala uthi come siqale sibhola lethu sidlale siyenze kwamathuna senze imbeji phela kudala sasenza imbeji nge-5 cents 5 cents game 1 amagede amancane akufiwe ekasi Azikubuze isistory emona uselu seluleko moya seluleko ngidlalelayo mina useluleko moya Uselu is my sister uselu ekazi sasidlala la imbeji and ekazi omama babengazwisisi ukuthi labo badlala njani lo nkazi ukazi lo udlalela ndaba bafana edlala ibhola into njengana leyo ukuthi hamntwana oyinkazana wayidlala ibhola uzaqina agcina ngasazali angasathini konke lokho hayi ngithi kwabaphandla ababukele bazali support abantu abethu abangamankazana italent likhona nowadays baphila ngebhola baphila ngebhola they are getting paid ngebhola kakhulu abanye ngathi njakathi eZimbabwe lapho isiphucuka kakhulu Zimbabwe sokulama companies ebhola like oPlatinum manje okhwekhwe like lamanya nje amakhampani oRhinos Platinum what to say Black Rhinos Japungu correctional baqhatsha through in ibhola even thina akwabanye isikolo asiphiwa ngasonke omunye umuntu uyangena ngetalent lakhe aqhatshe then sele lifetime what impilo senoma ngasakwanisa ukudlala ibhola sehlezi phansi sesemsebenzini enga retire she's getting paid manje yabo this is interesting ususephumula haya ibhola amankazana adlala ujoina njani because uvele tsholo akulala abantu abathi amkhaya lo athawaza abantu bethola babezibona kalola baba blind mina ngisephumula haya nje ngikomponi akula umuntu ongangazi even uteacher wephumulayo wangazi uvele tsholo ngivele tsholo hayi ukuthi hayi lapha ifamily liya kulo muntu mina futhi le ndawo ngayithola ngokuthi kule bhola uyayingekho indlela lokwazi udala ayitholakala nzima indawo watholakala ukuthi uvela kusiphi isikolo wesithina sivele emakhaya le ukuthi ungayithola indawo but through talent I got a place. Nice one. So isikolo ubuye form 4 usungene ve obviously su first team first team vele then ngangifika ku first team vele how was the reception bakwamukela njani bona esikolo ukuthi awunkazana amakhaya nangosebuyile lapha sesesiphakeni anti babona babezithethe ba Clevin vele bona bonke they were shocked ukuthi lo muntu ongumama kwazi ukukaba ibhola mina evini ukuthi kwakuthi ngubhindlovu teacher wami alright wayengithathe ngidlalisa labafana and into le ibikhona yakwazi ebafaneni mina ngangikwana mina ku under 15 under 16 yabafana mina ngangikwana first 11 yabafana but mina ngiyinkazana sidlala amscores labo amhlophe labo St Bernards labo but mina ngandlala kuma abafaneni abafana hayi mankazana nivele ngangikwazi ukuthi vele iwokhova le ayokhova so ba Rachel mivotho sezi kuhle sibili bengithemba futhi so kungela problem esikolo even izikole eladlala hayi izikole zasidla then babevuma alright babengela problem hayi angakathe sambona ukuthi bangavuma babevuma
futhi mina thina sanyoni ngawudlala ibhola yaphuza ukukhula yakuphuza ukumacho even ekhandi yaphuza ukumacho then mina ngandla abafana they were my friends lamabela azange aphume fast mina phela ngaqeda uform 4 ngaphuhlanga uyabo so umuntu owayengakwazanga sazotsho ukuthi lana inkazana ulichova kungela mahluko kungela mehluko that's nice ngoba nabanye ofunda labo lapha esiphakeni amankazana adlala lapha ibhola oqhubeka lawo semfuna ukubamba lapho indaba yakho ususiya ku Highlanders bakhona abanye osuka la bephumula beqhubeka labo ngebhola amankazana we also inspired by maybe umuntu onjengawo bakhona abadlala engadlala la abantu but bona basaqhubekanga ngebhola I think indaba zenelezi zama families indaba lesike sakhuluma ngayo sike sakhuluma ngayo ukuthi omunye umzali uyabe ngavumi hambe yenda yedinga umsebenzi webhola lokho into ezingila then thina sasingaholi manje wawusufuna ifamily support okay for now but bakhona engadlala labo ku club level right ususuke ephumula wena okwenza ukuthi uqhubeke I know one reason it might be family support okwenza ukuthi uqhubeke ubona into le ingamphilisa proper or this is my career is it issue ukuthi you are inspired by the brother because mbona khathesi usiza khoza khathesi esesikhona usephumula osuqedile isikole usiza sedumile iZimbabwe yonke akusela ukuthi asiza khoza akula muntu ongamaziyo nguye okuyenza ukuthi lamuthi ngifuna ukuthi ngedlala kuba ku Highlanders Royals ujoina nini Highlanders Royals umbe usujoin ukhona phose sesikole ngingayijoina ngisasesikole Highlanders Royals wathi kimi kulamankazana adlala ibhola kwa Highlanders lapha kulokuthi ubudlala lapha njani why can't you go Highlanders club ngathi angikwazi wathi sihamba sonke then yena wayitrain ekseni bona betrain mina imagine utshona ekseni umele training ukuthi kuzobe training ka2 la waqeda wangimelela futhi wase ngintroduce ukuthi ngumna wami so then mina ngangithanda uBenjamin the late Benjamin Konjeri ngangimthanda ngimbukela but ngingamazi ngathi the day ngihlangana la ngajabula kakhulu manje ngaye so rest in peace then ngajoina saqalisa satrainer sadla abantu bathi umuntu lo kathi ngani uyakwazi ukudlala ibhola then that was the first time ubukela eBiv I think by then lamase nguma juniors eIreland under 15 coach umkomaru basa mesebukelo ama Royals adlala namhla phakathi sinizwe siza I was shocked siza njani ngakwazi ukuthi yiput mbona nje umuntu uyachova umuntu uyabulala ngedisk kuyafeel I think be mistake singakangeni ukusho nisithi left back but you corrected me with right back because it's been a while yabo kudala central defense there were my positions I was shocked siza and ibizo stuck abantu bahle baqasa ubiza how did that make awuzange ufile pressure because mina vele ngathi wonke umuntu lelethi sithandile because abalazi maybe ngabe sebelazi kathesi through coaching career yami sengila yani vele then I was siza even now ngaze ngene town siza la wayesekwazi even ubaba wami wayethi ngafika ngasidinga usiza yabuthi ubwakho umfana umkazana sidinga usiza ukhona umfana uminkazana usuzathi hayi ngidinga umfana umfana kakho kulenkazana kumkazana ikumbe boka bakho exactly lami I was shocked like that siza then ngathi sizwe umnaka siza but what a talent abangawubukelanga ama 2K yaskis senzela abantu abakho bacoacha I wish ukuthi ngabe bakubona ngabambona then ngakwakhona khona lokho ama-2 sigcina ama documentary you understand ngakathi sinyababukelisa manje then kwakunzima iZBC ukuthi izifike kwakunzima let's go back to Highlanders Royals usudlala yiwapi ama team because I remember a team A dominator New Orleans. New Orleans what a team yiwapha manye besides New Orleans uthi
wawusithi nxa lidlala lawo you feel ukuthi yeah lapha kuyafiwa la. Sasilamathima emaningi siwe then it was New Orleans igugu lethu ekamama uManhliziwe eNtumbane eground nesporweni ngala there was i-Roosters, there was i-Orlando eNkulumani housing office lapha enye yayikophekiwe ngala angisayikhumbuli ko12 angisakhumbula ibizo la even ePhumula yayikhona i-team esiyayitrainer phakathi amhlophe esikolo lapha yayikhona iPhumula yayithiwa iPhumula Stars and then eLobhengula yayikhona futhi iLobhengula City iLobhengula Stars but wayebiza ukuthi sizimisele dilethu uMamalunga nguye wayengudirector kwaphana sibuye eNjube lakho kwakule yini team futhi ayisenjube angisakhumbula ukuthi ayithi hayi maningi ngoba sasengu12 and then awala National League like also ukhona kanje hayi kwakungela National League sasidlala ezi Southern Region ezi Southern Region kuphela iHarare la iNorthern Region ikibo khona ngani labo Central vele babengekho la Eastern kwakungekho kwakule 2 kwakulathi kuphela ngani the dominance vele yayivela kithi la because sasithi even sisenza iBulawayo Select versus Harare Select the more players ababephuma babelapha eBulawayo besiya ku national team exactly sasihamba maybe singu14 first stopping nge4 to make it 18. My next question is exactly that. Kuchintsheni because ama-team wonke lawa wakhulumayo gugu lethu what New Orleans what awaseko but Islanders Royals is still there. Kuchintsheni because ama-team ase-dominator khathesi the tables have changed. Rentals Chapungu Platinum you name them. Kuchintsheni what did it take ukuthi iHarare ibe yiyo or that part of the country yiyo esi-dominator but i-Southern Region bekuyodwa ama-team lawa awasekho amanye they are now defunct ngale basebe-dominator ngombono wakho kuchintsheni konabo kuyini okwenza ukuthi kube that because it can't be that drastic change ukuthi ibulibele lihambisa 14 players ku-national team khathesi uyathola ukuthi mepence services car uthi kathi Southern Region ukhamba ngitshele indaba ebuhlungu manje thina eBulawayo la italent lethu la koBulawayo leli seHarare because thina koBulawayo lapha sila asila ama sponsors njalo abathathi serious women's football ngakutshela ukuthi maybe ngathi 70% abantwana abasuka la besiHarare iBulawayo ubuhlungu kakhulu because le iBulawayo isakhanyi ukuthi konkona i-region because thina lapha silamali asilama sponsors futhi njalo abadala bethu noma bela i-team abayithathi serious i-girl child they concentrate on male teams like ku-Islanders it's rare there was uDlodlo the late Dlodlo I will talk about them like I think babengenzela sharp bonke abantu laba abadlulile emhlabeni the late Dlodlo in 2004 wayemela ama-Royals kakhulu we survived ku league but in 2025 we lack that support from our elders we relegated because amanye ama players they were moving kuyadinga imali for green kathi sivele say all about money true it's all about money akula nto esingayenzi iqiniso sa relegatewa sikhona ku division 1 but we want to go back this year siye ku premier then sidinga ama-sponsors azakhona ukuthi asponsor lathi sikwazi ukuthenga ama-players phela these days a female player usele signing on signing on ule monthly pay ule ama-allowances akhe traveling allowance winning bonuses what konke kufuze kube khona ikhesi kufuna eBoreni but lapha koBulawayo akula team engayenza njalo for ama-players into ikhuluma yenza ubuhlungu mina I did not know ukuthi nxa usithi almost 70% of the players asuka la 70% of the players basuka khona koBulawayo for greener pastures for greener like coach like uQuinji we grow up lo Quinji thina la sidlale la esadlala sasenkulumana akayi ku New Orleans manje ucoach Quinji ngitshela he is now based in Harare because of what ama-job opportunities iChapungu yamthatha yamenza lokho yenza now is a national team coach ulama certificates wonke
ukhulele eHarare But lokhu izimpilo yakhe yonke eseHarare but yena ngwalapha koBulawayo. Yes. Lathi sinje sisele lapha koBulawayo sifuna ukuthi siyikhule sibulawayo ikhanye layo. Because hiyo vele ungabuza hiyo vele because ubale uthi lalisuka liba yi14 esingu14 lisa ku national team nomsa boys moyo Gringo Precious Mpala Rosemary Seluleko Moyo vele the list is endless. Christine Paza now is a ref a Premier Soccer League ref ngadlala la mina kwaIlanders anje abantu litalent elikhona koBulawayo la so kade sokusimangalisa uthi kade sivele athina sisabalwa lapha vele eBulawayo la i-national team iyabizwa but ungela vini one player bengibuya khona apho ukuthi kanti kuthintsheni but I think ama reasons owakhuluma la very valid ukuthi esiyacela nxa ubukele episode labantu be Lucky Baits abayiba abasincedela be Praxon abasincedisa ukuthi lathi slight ama light sikwanisa ukwenza lokho esikwenzayo liyazizwela uyazikhulumela umama lapho ukuthi akula sponsorship abantwana basebephephela eHarare but isifiso sikhona ukuthi bedlala ibhola we need isponsorship kufanana abakwenza kuyiLand enkulu abakwenze la kuma Royals because bakhala umhlaba wonke amanye amazwe seqalisile lokho kuyenza amankazana sekhona ukufana nayo labafana which is right lathi if iLanders la my team manje ingaholisa umntwana oyinkazana njengomntwana ongumfana ama players angeke ahambe kumele kube njalo iLanders is a brand elikhulu even worldwide it's a brand true. Mina I'm proud because I'm iLanders coach ngiko brand la vele ngizona ngicakatheke kakhulu uqakathekile vele that is all I want even ilama challenges angakana nawo stay at iLanders so imagine izasuka sengilama opportunities maybe since outside the country angcono imagine into ekhulumayo imali eholwa nguBenji ifanane labo umkhokheli ifanane lami uyakusiya ngiyamenza vela ngiyindawo ngiyasihlala njengomuntu olefamily mina ndefamily exactly asafika ku family asiqale siqede la so let me take you back to your playing career yipi game oyikhumbulayo okay ongathi this was my best games ku-Highlanders Royals ku-Highlanders Royals I was the captain of the Highlanders Royals mina I captained abantu abakhulu abantu abadala nganisesaba ukuthi nxa ngifika kibo osisi Neve labo sisi Eliza ngibabiza ngangiba captain mina igame engikhumbulayo the most civil it was Independence Trophy I can't remember the year Independence Trophy White City Stadium versus Gugulethu. Yes. You know the crowd of Highlanders. You know everyone mentioned your name ngalo munye iyakwenza la ungene egamini we won that game and wena ulebizo vele elivele lisinda futhi eWhite City nje iWhite City sinkomponi phela lapha lathi lapha vele Phumula they walk from Phumula to White City Stadium is for free akubhadalwa hayi imnandi we won 4-1 Independence Trophy yakhona it was a main game we were creating raised by Ambafana thina yethi game yayimini one nice uyazithi ngiyafisa ukuthi ngayiya izinto ezingasenzakala leyo khathi izinto ezingasenzakala yathi umntwana ngikhathela umuntu hayi abafazi sondela eyazi ngiyakufisa njani khonkwana ukuthi kubuyele so nxa kungabuyela so anduzalibona italent likhona koBulawayo even abanye sebamuva but still lokho likhona hey so igame le ukhumbula ayivela awulanto ongayikhohlwa wathi vela kulento engayikhohlwa hayi anzange ngihlohle sibilezi nje uyakwazi ukuthi mina ngidlala defensive okwami kwaku director kuphela ukuthi ubani move babekhona talent izulu ngapha ambend ambend ha vela ngantu uyakwazi nxa kungoya oyaphakamisa itrophy umisa igazi le nkomponi uyabahamba bekhuluma ngayo vele because mina I thought you had a lot of pressure because of the name but I think you have I accepted the name the pressure ayingiyini angoba usiza outputters wakho haya xa sikhuluma usiza cause la kumele abuye la but lizohlanga but nxa sikhuluma usiza cause you know
i-country yama umuntu lwana legend of the game. Yeah. Imagine ibizo lithwele nguwe eWhite City kona very obvious amehla abe kuwe. Vele amehla abe kuwe kuphela. The surname. Manje the name the surname. Imagine wonke umuntu uyaphuma nje, wonke umuntu efuna ukusheka nje isandla ukuthi you played. So udlala awulungu uWarlanders Royals. Udlala amasizini amangaki iminyaka emingaki? Warlanders ngadlala. Up to until usa retire. Ngadlala ngaqasa udla ngo97 mina kuWarlanders lapha. 96 97. I played up to 2009. Aya uqambe manga sibe nxa usithi legend. 2009 that's where I retire khona ibhola. So impilo usuretire injani usuyicompare lesikhathi usadlala? Then nxa ungumntwana nje everything flows. But mawusu ukhulile la we've got ama challenges then kulezinto ofisa ukuzenza but ungakwanisa ukuthi uzenze. Yeah, because of maybe financial challenges or family challenges, abantwana, ubaba nkhaya, yabo izinto ezinjengazena lezo. So usuhlwangela ku subject engichazayo because ngeke ngacheck ama status akho. Man check ama status akho ngichaza ngithi umama uManyano. Uzasendela ipicture la beyifake la para abantu bebothi isikhuluma kahle. Umama uManyano. Uniform iphi Anglican. Dayise nokuma Matebele former player. Bathina abantu sebe compare khathi because ngiyawazi babekhona abanye mamgobhozela abanye abesithi alo dlala ibhola kasoze ebeluthe emphakathini sebe kubona usungumama we've got a family la usucha. Because I think even inja will be inspired ukuthi labo mama abazala ababebukele khathesi they will be inspired. So this is normal. Okwenzakala emntwana oyinkazana kwenzakala emntwana ongumfana. You know what my bra? Life in vele kulama challenges anje. Wena as a person, wena as an individual anje, you have to respect yourself first. Respect yourself. Respect your body. Before you respect abanye la. And respect yourself. And I think one thing I did mina as a player, I respected myself. And kukhona ukuthi kuyafika isikhathi sokuthi umntwana wenkazana uyahlanya yenzena but mina even you can ask you sis anzange ingwezi even ubaba ami nje lapha khona anzange ingwezi lokho kubantwana abankazana abahluphayo bathini you have to ulalela abazali ulalele with time la uyabuthola ama challenges you control yourself. And these days bakhona sadlala laba unfortunately abanye abasekho because of sisakhula thina kwakudumi HIV and AIDS. And banye they got conducted ku HIV and AIDS. Liyane yayingela lamusa yayingela musa liyane yayingela lokuzenini ama ARVs yabo. But engithandela ukuthi angakhula labo kwaLanders Royals like Amelia what bakhona silabo abangani bethu manje sakwanisa ukuthi usimele pressure leya and ukhuluma a lot of the kids bafundela abazali it shows ukuthi sports instill discipline. Bona kathesi abethu abantwana nje ungamiyekela umntwana ahlale ngikhaya community kulama drugs and what kathesi ontshengu yibo sebephila ngabo ongoma abantu mmekela azolibala isikhathi siyahamba. Afika endlini afika edini safika simgijimisa dini afika endlini yabe lathi isikhwama lapha sabe simgijimisile not imbijana afika lathi isikhwama lapha mzelala setela amatheni uyagijima njenge Tuesday asilamusa lahle isikhayile eceleni ugijima okuzwayo then uyakhohlwa weekend siyabathatha siba labo uyabo usesiba lesande kuphela manje ngiyabe ngifuna egym ngiyabona so abazali ilife yomntwana yabe busy even esiye esikolo ehamba esikolo ngene ekseni ephuma emini ngo2 yabuye training ilife yakhe busy vela kalakho lokanokuku but singabayekela abahlale ngikhaya wana sisela mali yobhadalela school fees sihlisi next thing kwenzani abakhathesi phela abakhombisa izabo balabo sugar daddy ubaba wakhe uyeza the next thing ngene town ebusuku thina siyaphuma yena uyangena
yabo so thina abazali lami la umntwana oyinkazana manje but unfortunately kwami eBhoreni ayikangeni hayi kazange lithanda ibhora yena wathanda isikolo than ibhora usesikolo for now usekhulile sibili usisi laye ama-challenge asikuthi kazange awathole life nanje like through thina abazali discipline ukhuza asokusifuthe sokusenza okubuhlungu ukuthi thina abazali ngisafuna ukuthi umntana amakhuzo kumakhelwane sensiyakula akusekho mina kansithi ngingabona umama welayinini ngihamba le boyfriend ngiyamphusha shothi gijima gijima ngiyangafunda umama welayinini amboni kumbe ngithibili ke ngiyazi ngitshaya ispeed esingayenziyo nsiye emuva khathe sakusekho khathe sabantu abethu so umbonisa ukuthi isport siyafaka idiscipline and uvula into kwabanye abazali ababekhangelela ibhora phansi ukuthi no kuningi yebo sengabe maybe engaphumeleli to that level but idiscipline kuyamfaka as long eku sport ngiyayithanda into yona le kulenye issue engifuna siyibambe. I remember kule story sayisaphuma ku national team asakukhumbule amabizo singaqambi owayijonjini indaba yakhona yahlupha ama team abomama national teams khathesi ngesikhathi senu lokubuya kuze kufike khathesi ubona ngathi wakutshintshile indlela because into eyijonjiwe laphana kwathiwa kumbe ngama sanitary pads of which into yakhona yayingani nxa sesikukhangela ngelihlo le-string uyabusubona ukuthi omama laba kutshintsha ababanake bapho into amaledla libhora khathesi nxa ukhangela ama-team ama-national team ngesikhathi senu ubuya khathesi babanakekela okungakanani sesikhuluma ukuthi le unqobele magwizi le-administration yakhe singasakhompela abanye abemuva sesikhuluma ngakhathesi wena ukhangela ukuthi ngesikhathi sadlala amankazana lawa thina babengasinakekeli sokukhona yena ukutshintshile igap yona leya lokho kuyilokho yana ukuthi umntwana wenkazana vele ebese ukukhuluma khona ukuthi abalokho bengakabakhangeli kakhulu okwathi sokungcono because they are getting paid rather than thina sasidlalela amaharo. Imagine mhlala ezifa 3 months uku-camp manje uphenduka ungela lutho. That was a passion football. It was a passion. Sasingaholi thina except lingadlala maybe African Cup of Nations uselectiwe uma ungahamba awayes ungaba lama alliances lana ukuthi like South Africa iyayihost manje sihambe kumbe Nigeria ihost then uzathola ama alliances nala day allowances maybe le match allowance and it depends ngestage level phuma ngapha stage first stage konke liza kuthola manje then kuya ngama stages then uphenduka kule elizweni lakho awutholi lutho. I do remember ukuthi imali esake sayithola ka1 because sadlala saba 4th position. It was 2002 late la usuza retire 2002 lapho esahamba khona sesiyadlala i-tournament eSouth Africa and then I praised Leo Mugabe, the former Zifa president manje owasinika that money lathi sakwazi engakwazi ukuthi la mthelo baba mi fridge nombheda ala then okunyakudla kwangela senti sasidlala nje sidlalela ukukholisa then sasiwina phela thina rather than kathesi ama-matorials ayisa sasiwina thina kwabuya abanye abadlala ngemva kwethu labo babe wina Pretty Piri pretty type of faith zabo faith uyabo labo babengcono but thina ukube ngadlala ibhora njengakathesi so kuphiwa imali lami maybe ngalendlu kumbe ngale lomuzi wami omuhle ngani kathesi I'm struggling ukuthi ngihambise abantwana esikolo uyabo legend imagine ukuba nje kubo Manchester United udlalela Manchester United eEurope ngani uli legend le Manchester United nje bakuona okungakanani ukuthi you played for one team imagine then because kufunayo ukuthi umntwana oyinkazana kathesi manje
ababakhangelele ukwenza ukuthi babe le brighter future. Njengoba bathola ama-guidance ukuthi imali yabo bayisebenzise njani bayithini, but not all of them abahola, abanye abatholi lutho, abanye bahamba kuphela bayidlala. Kanti bona laba abalenhlanhla abangena kuma-companies lani nanje basebenzisa imali yabo ukwenza ukuthi kusasa bengakhali ngabanye abantu. So azingitshele into nje ama-camp lawana esasizwa silibale newspapers uthi lise camp for i-tournament 3 months kwangela sent. Maybe uthola nje uthole lawa maybe ama-sanitary pads, uthole i-roll-on, uthole ini. Hayi imali bhutasi ukube ngazi thina sadlala ngesikhathi esadlala ngazi ibhora lisalokhu angasikhatshana. And imagine you played like serious. Serious. But as time goes on lokho bengani bayakhula nje. But sofuna ukuthi like engakuthandaya kade sisabafaka omama kuzifa abazamela amankazana. Yikho lapho sengakuthandela khona ukuthi la ungumama akufeel ukuthi namuhla I need a sanitary pad. What about that child? Manje nomuntu ongubaba uzakhohlwa uzahamba egeli khandla kageli indevu zakhe azihlalele kala into emhluphayo. That but umama lwana uyayazi period pain. And ufuna stop pain, ufuna ukuthi cover that thing, ufuna ukugeza, ufuna ukwenzani, yabo. I liked it lokhana vele ngaba setha maybe executive ye women's football ibe yodwa izimele yodwa ekhangela omama la rather than ukuthi sithi ihlanganiso vice chair be part of it. Ukhuluma umqondo sibili umbonane sokufana la lade sikhuluma yabo coach ukuthi lakho kube ngomama because omama bayakwazi ama challenges abawazi sikhulisa sibili hayi national team yipi because eIsland yasengizwile eWhite City lisidla igugu lethu 4 ku national team because national team bekufiwa South Africa ngakhumbula I think isikhathi sabo Portia Modise isikhathi seni labo Veronica Pheo. Yipi game oyikhumbula during that time ku national team owadlala ke oyikhumbula when I represented my country? Yazi game engikhumbulayo i-first African Cup of Nations engayidlala eSouth Africa versus South Africa. I think we were fighting 3rd and 4th position. Unfortunately, we lost that game. It was a derby, you know. It's South Africa because i-final yadlalwa iNigeria leGhana. Powers. Powers. Messi akide bomba. That game I played, mina. That game is a right back. Is a right back. Kamva ku Veronica Pheo. Why right? I do remember day. Why looking ngiqise eqamabhora so. Angiqise sibona ibhora selisemuva. I do remember Ruth Banda. Ruth Banda was a striker. Unkosikazi ka Ezro Mnyando. Wabuya kimani. Wabuya nyenyezela wathi swana. Wena ungakhangeli i-body strength yakhe, wena just look at ibhora. Azange aphinda lidlala. Azange nganhle ngithi vele encane ibuya mina nhle ngikhangela ibhora. Azange aphinda lidlala futhi. That game we lost 2-1. Manje but umuntu wonke wathi hayi kulo right back. Because uVeronica Pheo wayihlupha okuzwayo. Labo Portia Modise labana even national team coach uDesiree Ellis la isadlala la futhi eqinile South Africa yana yayiqinile but thina sasingayithathi imanga eSouth Africa manje. You know why? Because we're Italian but umahluko ususuka ukuthi eSouth Africa even labo babekhala njengoba lana likhala so but ingcosana babeyithola laba nawo bonke baphila. But labo babekhala ngoba unga-check kathesana ama-interview kaPortia Modise the same things wena okhala ngazo la lokho ekhala ngazo la khathesi ukuthi ngabe la wadlala khathesi ngabe ukhatshana because I think eSouth Africa I think she's got over 100 goals for a national leading for both ladies and amadoda la lokho ekhala into okhala ngazo khathesi. At least I'm glad ukuthi at least yebo yeli yabona ama improvements but akukabi
Yeah, kukabi that but the ama level, improvement asekhona sibili. elifuna Unlike kathesi thina ezi former players anje sesingu coach. abaningi beni Sesaba ngocoach. Sayenza ama coaching courses sisathi lo wathi senze but kade sesifunde ase like mina yancede kuwayenza ngayenza level 1 up to level 3. Then it was 2011. Imagine from 2011 ngasusebenza ama certificate la ngo 2024. Angasebenzisa esikolo ngoba 2017 la ku grassroots soccer that was run by Metembe ngabo 2016 2017. Then for national league maqhaso wasebenzisa kwa Highlanders 2020 end of 2023 to 2024. kubangelwa kuyini igap yonke le ukuthi ikungaqhakathekiswa kwabo mama even ama teams abomama abacoachwa ngabo baba into lena esikhuluma isikhala ngayo ama teams abomama abacoachwa abantu abangobaba vele even la kathesi lokho kukhona lakho usasekhona but lo into esiyenzwa ikhafu ayiyajabulisa kakhulu ayi mhlawumbe ngandlala ngikhala ukuthi ubaba ufunani because uma sibabona sometimes anje ugcina sokusiba lama cases angalunganga ukuthi umunye sesithi mina ngaba nje ngicoach so ucoach we've seen it we've witnessed it manje umunye ucoach like yabo kwebe ku right mina umntana ngalimala igroin ngikhona mina andla pressure ngiyambamba kumbe ngathi vele utshala ibhora la then I rap ngani rather than wena usuzomrapa lapha you know what next asikhuluma reality la labo khuluma point anje ezinye zezinto zonezo yizo omama bengaba bodwa entweni yabo okuyizinto khona lokho akubi khona akubi khona ama cases anjengana la akubi khona I think we've had the case although agcine clear but amazwini amaningi we've had cases whereby obaba sobethola sebehlukumeza abantu kumele bebakhange bebakhosha we've had those cases so I think ikhafu isikukhangele ngelihlo elisharp sesivala we've said talked about a lot of things wena coaching career yakho ukhangeleleni ubangcweba indle kwantshela ukuthi iYilander bengayenza right lawe bekunike isiteke No, I'm not complaining for now ngiyayilandeza nje khona lokho okuncane abanginika khona nje engikwanisa ukuthi ngiphile lama can further my studies ngiyenze now I'm a CAF holder nje this year I think October kulo CAF B I wish ukuthi lami ku CAF B kwampana ngibe khona ngivuba khona angazi ukuthi ukhona ongancedisa ngikwanisa ukuthi lami ngibhadale iconsilia anje lami ngikhulu ngathi CAF B ngithi CAF A CAF Pro A lami ngizabe sembona like eceleni benzenze lo sports management obani bay kuyenze ukuthi mase en retire ku football I can manage a team I can manage yabo so umbuzo bengibuza ukuthi ukhangeleleni ku career yakho from lapho khona kathesi going forward uthi do you wish to go maybe uzibona to coach kwenye team which is besides iYilander ubuya kulama team these days avukayo or drog balezimali or rentals balezimali bengathi kulo coach esambonayo kuYilanders lapha siyamhawukela uyachaphansi hayi sisemsebenzini phela sisemsebenzini lapha manje iYilanders izahlala ngikhulisayo ngisuka phansi kanje senze ngingaka kanje but umntwana engakhula even efamily uyaphuma phandla eloja lami ngizaphuma ngeloja but I still if they need my need ngiyabuya and but kufuze lami ngikhula kufuza ngiphilele kwaYilanders kuphela like ama teams ngabizwe iCaps United ngathi we need you coach Caesar I apply ngiyaphosela iCV yami ngiyayifuna phosela iCV yami mbize lama get a better thing lami ngiyakhulisa abantwana lami ngiyazikhola at the same time lami into engizithandela ngayo mina antondo ukufunda I like learning and abantu bahlala besithi abantu bebhora bafuna ukufunda yazwela umama uthi akukho lokho yena kadondi ukufunda bafunda abantu bebhora financial
ngikhaya sen wrap up ngikhaya ubaba labantwana bathini usespacing lesi sebhora o nxa besizwe imbali kamama lokho bembona umama lokho esespacing sebhora lesi because ngikhaya ngale they were supportive so ngapha sokudifensa labo mama zala hayi mina kweyamindla ukuhluphi akuhluphi ngoba ubaba ekhaya uyakwazi abantwana bayakwazi lo abantu bangasoma players hanjo bayakwazi ukuthi umama ebhore into zikamama so even okunye nyabe ngakwazi like nxa ngisenza amakhosi singakwazi nyababiza handi bona batsha bayazi yonke into operator yonke into babuya lapho ama2K babuya bancedisa sithi kakhona supportive even ebhoreni babuya ebhoreni mama sambe sebukela ibhora lami ngifuna ukubona ukuthi kade vele kwenziwana kanti ohlohla ngapha kuyabe ku10 ehlohla ngapha vile endlini sesibukela ibhora kanti ohlohla ngapha uyabe 10 I do remember my first daughter she's a Arsenal supporter so wabona ugoalkeeper weArsenal bemhlohla ugoalkeeper weArsenal wa celebrate uhlohlwa ugoalkeeper wathi sesile wa engakwazi ukuthi ugoalkeeper wathi sebemhlohlile mina no akukhambi njalo ngabe uhlohlo wakho yikho lapha liluza khona kufuze bayihlohla lawana abangani wa celebrate indlonga ngathi no come buya ngifundise celebrate opone wathi sewukhipha wathi sebemhlohlile yabo like sesile one ukhipha wathi bamhlohlile no awukhambi njalo then waqasa la ukufunda ukuthi hawo ibhora linje I'm a mother of one nalo she's in third year women university is doing what do you call it, social work. Okay. Yeah. Usefuna ukuzibalekile ngibona sebechayela izibela akukuyi ukuthi uyenza uyaphethe and lastly coach Caesar emntwaneni oyinkazana ongabe bukele episode le who faced or who is facing ama challenges lawana esike sawakhuluma olesifiso sokudlala ibhora unkazana umntwana oyinkazana oqala lo engikhuluma ngayo obukele episode le o face ama challenges maybe encekhaya kuzila support but ulesifiso sokudlala ibhora umntwana oyinkazana oqala umfuna umbekele imessage okwesi2 ulesifiso sokudlala ibhora ngikhaya ba supporter but maybe akala lwazi lokuningi lama team ukuthi how to go about ngicela ubanikeza ama advice abantwana laba bayi2 then sesivala. Alright, kulalo umntwana okhuluma ngayo lapha my branch othi yena umntwana ngikhaya akula support but uyafuna ukudlala ibhora hanjo mina imessage yabe sisiye bazalini abazali asivavumile nabantwana bethu babuye PSG you never know ukuthi yena oya ngapi singagcina seEurope asupport elina khona lapha sibavumeleni bebuye njalo wena mntwana ongatholi support sek assistant yabantu ngabona kulo coach odlalisa ibhora maybe comment umlandi ukhulume la umtshela ukuthi hayi mina ngifuna ukudlala ibhora kodwa ngikhaba yana ucoach will take an action uzahamba kuphela like thina vele siyakuthola sihamba ngiba kwabantwana nomzali imvumela umntwana so hayi kasake ngisesimlaya manje uvuke ekseni eli ungezisa uclean then sothola amashuta zakho sobuye ground ungachayisa fast ubuyele ekhaya manje at the end ugcina umzalelwane ejayile ubani ubuyile yini ebhoreni namuhla hayi kabe uye ngapi ngizamlungisa ngifuna kuwe khona lapha manje like bese nsithi kulaba awkulabazali abavumayo bazali let's continue support mina vela ku support enkulu kakhulu baba mayengela lutho but I support ngikhohle ukutshela istory wayesithi baba mina ayisenza ko DG Pathela lapha yabona emarket lapha wayengudrive yakwazi producer emarket lapha ungidrive wathi mina ngangisithi ngambizwe ku national team baba wayicela imoto ekomkhiwa umkula wakhe la ngithi umntana muvizwe ku national team ngicela kuyalala le moto ngifuna ukumthatha ngimuse renkini siyagada ibhasi because asihamba ngo4 am ngifuna ukuthi ngimthathe ibhasi ngimhambise ebhasini kumnenzo erenkini laphana agada ibhasi angahlupheki bazambamba inkosi
abuye le mota liya imoto lana siyithathe sizalala siyilindile thina manje silele emoteni manje avuka bathi geza angifuni ukuphumisa ukukhala la ngihambe ngegeza angithwala ubaba manje lapha angezwa sesifonela umanager wethu sefona ukuthi abantwana babuye iyalala ngikhaya futhi imoto yamakhiwa imagine ukudala amakhiwa ayehluka but babe understand that support made me ukuthi ngize ngibe la and ngikhola ngihambuye lesikhava sami sama Mighty Warriors engasiphiwa ngo2002 usendele isithombe basifaka abafana basifaka ngilaso lalamuhla lokho sisitsha then ngabuye sasiphiwa ngupresident Mugabe sibhaliwe go Mighty Warriors sitsha sile flag ungakabuyi izinto zonke lezi eziningi I gave it to my father manje uthi wasigcina ubaba yazi sasihlala etrunkini azabadala bakudala le trunk yakhe ihlala ngaphansi sahlala phakathi sitsha imagine 2002 uzobe namuhla kunini uthe segula esezatshona wambisa wathi mntanami nansi isikhava sakwanika sona yazi ngasigcina kuhle ngiyakwazi ukuthi lokhu uzaphila ngakho take it back la namuhla nilaso ngisigcine kahle wathi lawe uzadinga omunye ozamchiyela mhlana la usohamba emhlabeni ngasithatha isikhava lezana I cherish abazi ngelapha ngisigcine khona sitsha ngizabuya ngikutshenze sile dot isikhathi trunk mina na trunk yazifuna usiframe usihambe basifake eglassini basifake eglassini besiframe usifake clean like obakwenza izikipa alright I'll do it ngizakusendela take a photo ngusithumeze la namhlanje lazo 2000 it was 2000 not 2002 2000 26 years sitsha brand new wasigcine kuhle ubaba mshemo qedisa ngalo support wamntwana siva umsupporter abazali let's continue say ukuthi maybe ama team kokule njengoba akusela bogugu lethu abanye abasakwazi ukuthi ama team ababo no ama team akhona kuma communities manje like owonketha kulabo street set Phumula kulabo Western Rangers akhona ama team manje but ukuthi nje amntwana enkazana kwesikhathi uyabe ngahambi engavunyelwa ukuhamba angabuza abanye esikolo lapha abafunda khona akhona ama team manengi ngobulawayo lapha about 13-14 teams ayafika alanda coach amtshela hayi mina ngifuna ukudlala so umntwana bekhula njalo kunye esekwenza itho coaches asingaleli abantwana ngamntwana efuna ukukhula like udlala ephumula ku community yami team yami ephumula nje Khoza Stars manje mase efuna ukuya kwaHighlanders bangingamvaleli umekele naye ikhula Highlanders is a big brand izamthengisa hambe like this time I've got abantwana abathethe iplatinum Michelle Guri nobukhosi Ngwenya platinum mtshelani secansini sehambile abanye bako baphuma ezandleni zami lazi manje Caps United ivule ithenga ifranchise yavula igame ithethe futhi abangu3 kimi futhi yabona ukuthi somele bethathe wena kathi angiyabona ukuthi batshele ngathi no eku-Caps United kule imali just go mina ngizasala ngihluma phansi ngizadinga abasikolo bona laba ngizabagroom abazakhula bangakhula futhi bahamba imsebenzi wethu work is to mentor them yes manje njoba la we mentored so job let's mentor them bahambi opportunities arises manje lama lucky achiyana mina ngingcoach singabi le lucky ukuthi ngikhatshwa nje but umntwana athengwe i-team like iplatinum ntshela sehola every month selani sela konke everything bakhona sizwa baphubuyo hard rock abasiconsult sibanika ama players bakhula bebhadale lathi ke kwaHighlanders alaba abaphansi abababisa abantwana kwaHighlanders imsebenzi wayo ukuthi itshengise ukuthi i-community ya support and ngabe ngumayichisamba ngabe ngithi wadawura amashoko makhukhutu ngoba ukukhulumile kukhulu and singathatha ilanga lonke but bemfuna ukuthi nje sukusummarize istory sakho lokuthi abantu bebekwazi ube khona document
izidora abantu lokho bekhala besithi kanti akula yini ama legend abomama and ngiyabonga ukuthi uphakamile wabuye kunini nguhlupha Nende kudala unhlupha salahlekelana sadukana hayi sengikhona hayi sibongile kakhulu ungabe mepenge ulo mbuzo ofisa ukuthi ngabe uyabuza ucoach Siza faka khona ku comment section ucoach Siza ukhona siyakwanisa ukuthi sibuyele futhi simfonele simhluphe sithi coach Siza kade abalandeli bakhala bathi 1 2 3 siyamfonela ucoach Siza aphenduke but ngesikhathi unfortunately or fortunately si ivala simalapha but it was another interesting episode of Pass and Move, proudly brought to you by Prascol Electrical and Solar Energies and also powered by A Lucky Bets. We thank you so much for watching. Please remember to like, subscribe, share, and as I said before, engage us in the comment section. If ever you have got any questions for Coach Siza or any other female legend, usitshele khona phana sizazama ukuthi ucoach Siza asincedise asidingele njoba esithi bakhona abaningi abanye asibazi abanye bacachile but ngalomzuzu sithanda ukuthatha leli thuba sibonga ukuthi ubukele wazofika lapha ujenisithi sesekugcineni siyabonga.